Ako sagledamo malo širu sliku, vidjet ćemo da naši poslovni rezultati zapravo zavise od načina na koji komuniciramo. Kako prodajemo sebe, kako prodajemo svoje ideje, kako pozicioniramo samo interese i upravo su pregovaračke veštine, odnosno pregovaranje nešto što može da vam pomogne u tome, jer zapravo kada god pregovaramo, mi na neki način pozicioniramo, odnosno repozicioniramo sebe. I naravno što smo bolje pozicionirani, to su i naše mogućnosti uticaja na ljude oko nas veće. Iz mog radnog iskustva i u radnom odnosu vodeći internacionalne timove u nekim od najpoznatijih svetskih kompanija, ali radeći kao konsultant i razvijajući obuke za razne prodajne i pregovaračke timove u okviru velikih firmi, mogu reći da je jedna od najinteresantnijih stvari da u pregovorima često jedna izgovorena, a najčešće i neizgovorena reč može da utiče na to da li su pregovori bili uspešni ili nisu. I bukvalno da naprave razliku od 100.000 ili nekoliko miliona eura. Ono što zaista možete da očekujete od ovog programa jeste konkretni i fokusiraniji pristup u komunikaciji i pregovorima, bolje upoznavanje sebe i svog okruženja kroz primjenu psiholoških alata, metodologiju i tehnike u pregovaranju, konkretno kako pregovarate, kako ostvariti najbolju cenu, kako prepoznati koje su pozicije druge strane i definitivno ono što je najvažnije, kako da ostvarite što sadržajnije i što bogatije rezultate pregovora.